Halo, 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 welcome back, Lanjutin lagi. Gue udah ngetes ternyata kemarin nggak ngebug guys. Emang kemarin ngebug dulu. Emang kita harus nge-restart gamenya. Jadi kita lanjut aja ya. Terakhir kita udah sampai sini guys. Kita keluar ntar ketemu sama gym leader Opal. I take it you know how to get to rute 7. Rute 7 guys. Ih, kenapa nih? Oh ribut ya? Middle Hammerlock. Head to Sir Chester. Lah kok tiba-tiba ada dia lagi guys? Udah pergi tuh orang nih si Bede. Ntar lihat Pokemon dulu. Kill dulu guys. Ntar gue beli ini dulu. Oh ada 10 kok udah. Set dulu guys. Biar takutnya ngebug lagi. Yuk. Eh, 7 tuh di mana sih guys? Tadi dulu. Oh, sini. Ke kanan guys. Tadinya ini kan ditutup ya. Aduh ribut lagi. Nggak ada anta nih orang. Tipe ghost ya. Mati gue guys. Ini aja. Pinter dia ngeluarin Elixir.
Fireball. Let's go. Mati sih gua. Gini aja dah. Seingat gue dia ada earthquake. Gonna die bro, you gonna die. Snorlax. Boleh deh. Gila dia punya Snorlax lucu juga. Anjir tebel sih emang Snorlax. Anjir sakit bro. Apa guys? Gak baca gue. Oh shit. Here we go again. Sambil menyela minum baygon cakep siang. Apaan sih? Gak jelas banget lu. Ini tipe rock ya? Boleh deh. Earthquake. Earthquake baby. Untung dia nggak pakai nozzle deh. Auto nyetrum be. Aduh, nggak mati cok. Anjir nggak heal. Nggak ada anta nih orang. Heal lagi nih. Oh enggak. Upsi. Rillaboom. Kita keluarin ya rifle-nya Rillaboom. Cinder Ace, you know. Lu mau milih pakai bounce or Pyroball? Pyroball lah, STAB bro. You're gonna die bro, gonna die. 2000 coy. Oke juga nih. Togetic belum berubah-berubah lagi. Baton pas buat apa aja emang double battle. Yes, berubah. Let's go. Teng 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 teng. Drill penyu nih, bro. Teenage Mutant Ninja Turtle. Oke gitu dong di heal bro.
Mume. Mbaknya mau ribut mbak, ayo mbak sini mbak. Hah, kombi? Aduh, mati dong gue. Wih, thunder bro, gue punya thunder, lupa gue. Gonna die. SP kecil ya, pakai thunder aja. Vespi Queen. Smackdown guys. Ini boleh sih, layaran sih boleh. Cuman gue nggak tahu cepetan dia kayaknya. Rock slide brother. Kali 4 dong. Gonna die bro. Gak berubah-berubah nih. Ngapain dia guys? You can pass. Let's go. Sini ribut. Want to play with my Pokemon? Oh ya, alright. Ini orang kaya nih guys. Gentleman Yasmin. Lydol. Oh shit, dia tipe ghost kah guys? Oh shit. This is so freaking. Dia ada groundnya sama tipe ghost ya? Tipe dark. Oke, kita ganti aja. We're gonna die. This is the naga man, my naga. Anjing, ditukar bro. Crimes. Pakai. Oh shit. Tuh gue gak ada. Wow. Mati sih gue, goblok ya, kenapa gak gue ganti anjing. Dia tipe dark cok. Togetic. Weh, tebel banget lu. Kali 4 dong, bos. Full. Singkat gue itu tipe ghost deh, guys. Iya gak sih? Oh benar. Let's go. Gigit ya. Anjing. Wih, di Giga Dragon nyet. Wait. Gak gitu bang.
Anjing. Wah, gua neda ya anjing. Enggak. Lido. Yes, let's go. They gonna die, bro. They gonna die. Crunch or Aqua Jet. Jir, di power split apa sih? Haha, ini the Aqua Jet, bro. Ini harus diistirahatkan, Wi. Leron, lu di belakang aja, Ron. Apa lu ngeri ya? Ngeri aja deh lu lah. Jir. Tempat burung-burung lewat mana itu, guys? Paling gue udah punya. Apa sih? Guldur, bro. Kayaknya SP gede-gede, bro. Ngapa gua ribut anjing? My cute Pokemon. Awas aja sampai nggak cute-cute amat lu ya. Cing, podon, cok. Paradanta, coy. Silakan di send stream. Aku mendapat keuntungan juga ya. Lah. Guys, curang banget, guys. Nyet, curang banget sumpah dah. Kok nggak efektif sih, guys? Nggak jelas banget aja. Oh iya, kena sandstorm gue. Bisa ganti gak sih? Aduh. Jangan mati dulu ya. Kita nggak dapet XP lagi, guys. Wah, anjing gak jelas banget. Naga gue harus keluar nih, guys. Gak bisa. Gue harus hidupin orang dulu biar dapat XP. Salah.
Earthquake nggak guna ya, harusnya ground sama earthquake mati anjir. Gak jantai ini sumpah. Hah? Night drive. Oke, earthquake nih baru. Ih, gak gonna die anjing. Udah, ganti deh guys. Jangan dia di depan. Siapa? Sugaleo pasti 36 sih. Aduh, itu kayak bener deh guys jalannya. Cuman gue mau ke sini dulu deh. Oh, ini rute 8 ya. Kita ke rute 7 doang kan. Nah dulu, lihat map dulu. Oh, kita nggak ke Spikewood, cok. Oh, ke atas rute 8. Bener guys. Ke sini dulu. Kita ikutin aja lah ya. Sugaleo lagi. Ya, gue jadi gak bisa lewat dong. Dia belum ada ininya kan. Dark ya. Pangoro. Seinget gue dia ada dark ya guys. Ini udah ada dark ya. Bunch. Gonna die bro. Run defense. Ya gak usah dulu dah. Salah. Ya anjing. Manti bro. Cinder S tuh paket lengkap anjir. Zubat. Guys, seingat gua ada ini deh. Beli gak sih gua guys?
Ada apa ini guys ini? Sial, gak ada apa-apa ini. Si anjing emang tembusnya ke sini doang aja. Oh, anjir, bronzo bro. Kita, hah? Boulder. Gak ada yang udah berubah langsung apa ya? Ntar gue mau ngelawan dia dulu guys. Ya, Pokeball tuh. Roselia. Psychic. Crunch, Crunch, let's go lah. Ini Thunder buat apa sih guys? Kayak Thunder nggak perlu dah. Hilangin dulu dah Thunder. Headram. Oh enggak, dia tipe ini ya. Fairy. Tunggu tadi ajarin Crunch. Anjir, tebel juga dia guys. Wait. Sorry bang. Berarti emang kita ke atas bro. Aduh, ada Moonstone guys. Bang, sini rebut bang. Anjir, orang gaul nih guys. Pikachu anjing. Pikachu cok. Give discharge bro. Anjir, kena setrum anjing. Wait. Earthquake bro. Anjir, kena setrum goblok. Apa sih, cuma satu doang anjing. Wah, harus ditaruh semua nih.
Udah cukup. Carry aku. Nah, gak usah lah guys ya. Dihalangin paling kia bos. Bang, ayo bang, ribut bang. Wah, naga nih. Hit. Gue nedai kali 4 kali. Braviary. Lahiran aja guys. Rock slide. Nge-flinch dong. Gak nge-flinch lah, orang dia pertama nih. Kapan berubah ya nih Iron gua? Apa nih guys? Oh, ini sepertinya jalan yang benar. Ikan escape cok. Bener deh dah. Gila. Nggak jelas Iron Defense aja. Mau ngapain sih? No retreat, no retreat lu. Kita cekit dulu ya. Banyak banget gila di sini. Ya apa nih guys? Dom fosil. Bang, ayo bang, ribut bang. Gue mau ngabisin trainer dulu. Aduh, mati dong gue. Si rock slide. Which avoided bro. Sorry. Aku tipe batu bro. Aku aja. Oh shit, ini dia nih guys. Gak bisa diganti, gue masih kena sandstorm ya. Salah sih gue. Mati dong gue. Masih hidup cok.
Per Perseker yang mana ya guys? Lupa lagi. Perseker tuh yang mana ya? Perubahannya ini kok. Gonna die dong. Tipe steel ya. Oh, udah guys, habis. Iya, habis ya. Habis. Ini tipe ghost nih. Hah? Dihalangin gue. Wow. Swinub, ada Swinub cuk. North to Chineser. Kocak, kenapa ada South anjing? Wah, gak bisa kabur deh. Seriously. You wanna die? You wanna die, bro? You wanna die? You wanna die? Endure terus. Endure lagi. You wanna die, bro? Exploration dulu, guys. Ini kemana nih? Hermit Cave. Oh, udah buntu guys, gak ada lagi. Bisa jadi ghost tuh. Apa sih semuanya nggak bisa kabur dah? Oh, nggak bisa kabur guys. Sorry bro. Terang. Itunya dia di depan gak sih? Pinter mati guys. Ih, bisa aja ngalangin ya. Aduh, pokis lagi guys. Kenapa sih punya Arcanine anjing? Lemah gua. Duh, mati lagi si anjing.
Wait. Extreme speed. Takut. 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 Aku takut. Punya Arcanine. Tiga 38. Bayaran 40. Bolton yang mana ya guys? Gue lupa oi. Oh alah. Are you freaking kidding me, bro? Am I annoying? Gak ada ya bro. Cir gak berubah-berubah ya. Gak dapet nyampe Chichester. Ini apa guys maksudnya? Ada item tersembunyi kah? Istirahat dulu, capek. Siapa tahu ada dapat sesuatu guys. Aduh salah lagi. Save dulu deh guys. Tipe S kan harusnya. Oh ini nih. Uraraka. Mbak. What the hell? Break back. Udah gitu aja. Akhirnya dapat sesuatu gitu. A new king in Kalos. Her name is Serena. No. Duju Galar. Ini guys sih katanya ini udah full guys. Jadi sama DLC-nya juga ada katanya. Cuma gak tahu ya. Apa? Wah. Iya sampai DLC apa? Gue gak punya. Wah dihalangin guys. Bang, sumpah nih kota gede banget guys. Lu bisa minggir gak sih? Halangin aja lu. Lah fan club gue udah ketemu kan.
Ini apa guys? Sumpah. Penonat, no. Resting in this Pokeball. Si P ini bro. P ini mah bukan ini guys. Iya apa? Scarlet Violet. Nggak tahu deh. Tuh iya Paldea. Wah nyampur nih anjir. Dive Google. Kok bisa berenang gitu? Kok gue gak dapet guys? Wah ribet nih guys. Toxic Rock. Anticipation bro. Shit, Sucker Punch dia. Kali 4 dong harusnya. Dragalge. Fairy sih guys. Kita lawan pakai naga apa ya? Oh shit. Masih hidup aja anjing. Dragon Rush. Aduh dia ini. Tapi attack guys. Let's skip ah. Shell Smash. Skip ah. Ether bro, gratisan bro. Senayan Moon. Wih dapet bro. Anjay. Wih dapet bro. Tadi dulu. Gue mau Pokemon dulu ya. Kok gift sih anjing.
Wih, shiny bro. Oh ini ada shiningnya ya. Berarti di sini udah worth it. Tipe poison nih. Cowing in void of the highest step. Venom Shock, Venom Drench. Ke bawah kali guys. Tipe poison. Ntar aja ya. Kalau ada DLC-nya kita mainin lagi guys. Save dulu berarti. Bah. Lumayan guys, gila. Oke, oh iya guys. Tunggu ke hotel dulu. Gak ada apa-apa. Gue udah ke situ. Heal dulu dah. Ini kemungkinan tipe S ya. Jadi gue nggak boleh ngeluarin tipe dragon. Bersahabat dulu ya. Di restoran nih guys. Udah gitu doang anjing. Gede banget di kota sumpah dah. Ini apa ya guys? Herobat, bat. Gigantamax. Oh, kata dia nih guys. Gue mau nanya juga sama lu nih. Lu lebih suka mana? Gigantamax atau Mega Evolution? Gue sih Mega ya. Kalian apa guys? Kok ditutup ya? Apa kita harus ngelawan gym leadernya dulu ya? Wih. You will face Gordy the Rock Crusher. S profesional. Kita ke kanan ya. Kemarin udah ke kiri ya. Ayo guys. Hah? Sini lu. Anjing. Jatuh cok.
Oh, nggak bisa lewat situ guys. Oke. Wah, ini butuh di set gak sih guys? Untung ngulangnya di sini cok. Gak bisa. Gak bisa. Tandanya apa sih guys? Jatuh lagi. Aduh jatuh, gak bisa cok. Wih, nemu tuh bang. Nah itu dia bro. Anjay masih hidup bro. Di endure lagi cok. Nah, ini kudu di set sih. Ngulangnya jauh coy. Wih bisa bro. Salah. Oh shit, salah guys. Oh shit. Mr. Vampire kah dia guys. Kudu di set dulu guys. Mana ya? Mati lagi. Waduh jauh jauh. Aduh. Pulangnya di sini nih. Siap dulu guys. Aduh. Wah ini sih harus selangkah-selangkah guys. Jatuh aja.
Jatuh juga. Save. Oh shit. Ah. Hah. Sini lo ribut. Sini lo ribut. Iron Head. You're gonna die, bro. Stop dulu lah. Jatuh goblok. Cik bolangnya jauh banget, cok. Kok ada dua? Let's go guys, set dulu. Let's go. Here we go. Oh, dia ada triple flying ya? Triple bug apa flying sih? Bug ya? They're gonna die, bro. Oh, Darmanitan ini ya, Darmanitan S. Tebel dia guys. Oh enggak, sial, salah juga dia. Double H. Double H inget gua. Oh my god. Bisa gak usah kali guys. Boleh dah. Full attack ya. Lairon berubah kapan sih guys? SQ. Aduh, harusnya bawa. Cepet ya. Gonna die, bro. Laprasnya. Gak usah deh. Iron. Lu dia tipe air nyet.
Kok Aeronite nggak bisa nyet? Dia ngeluarin Perisong sih gue tampol. Tebel sih dia guys. Ketik gue naik bro. Tahan bro. Anjir dikasih air bro. Steel spike gak ngaruh anjing. Tahan ya bro. Sekali lagi aja bro. Soalnya hujan jadi lebih sakit guys. Bisa hyperpot anjing. Mati gak sih bro? Ayo bro. Ngehil nih dia. Anjing. Mati dong gua. Anjir dia ngehil lagi bro. Wah gila. Haha, you're gonna die bro. One Pokemon enough. Tujuh puluh. Salah guys. Sisa 2 lagi berarti gue. Sisa 2 lagi gue. Wah, diapain lagi gue? Bang, ntar dulu bang. Oh ini sejarah lagi nih. Herobet. Bang, aing heal dulu boleh gak sih bang? Iya heal dulu bang. Ngajakin ke Herobet. Oke, save dulu. Let's go. Diajak ke Herobet.
Heroic battle. Hah? Ribut nih. Ya Allah. Kok posisinya kayak cewek guys, lihat tidak? Wih, sakit juga tapi. Gua habisin super kuat lo. Habiskan lu super pot lu. Rela boom. Gua keluarin dah. Rivalnya. Gue tak mulu guys. Ini kita telat makan nih guys. Makanya lu pada jangan telat makan lah ya. Udah beda level 10 bro. Hati-hati ya lu. Pincurcin. Gak ngerti gue guys, yang mana guys? Oh tipe ini ya. Tipe elektrik guys. Biarin dia langsung matiin aja lah. Snorlax. Keluarin ini aja lah. Biar gak sakit-sakit banget guys. Kan gak efektif tuh kalau ngenain gua. Makan tuh. Tuh gak efektif kan. Tapi sakit juga anjing. Core Square. Oh yeah. Ada Stila guys. Or maybe Caracosta. Gue level 40. Flame charge saya dah. Oh my god. Oh belum ada ininya ya. Fightingnya. Fighting stillnya lupa gue. Gue yang menang bro. Makasih bro. Aku kesalahan kau kan. Tidak tahu.
Yo, bareng motor. Lalu pagi tadi nanti buat mana? Oh, Mau ke sini dan buka situ. Aku lihat ribut-ribut. iya. Ntar dulu ya. Kita lanjut lagi. Oke.